desno, to je stekleni 12-nadstropni nebotični hlev, se pa vidi del hotela dol. Gore nad Donatom bi se moralo videti bivši hotel Soča, vem kako se zdaj reče. To so bili ostali, Tole, za moj roko tam, tak putlin je v sredi hovske, ko se vsako en kartonček, ja. Domu se javite s tem. Garantirati ne morem, ker ne vijem.